Zanria nu nung le zanlung ngai thlak familia fan nai laltran sanga khobung atita deu deu khobung hi eng khom puya pastor chonan isua to na thu asar mona khom pui tiak a hun chuan ani chu an chela la phua thiam pate an isar mon kha la siamte khobung hriat ding nan po atha ange ati a ti chuan asar mon atang chuan he la zanlung ngai thlak zayon pindan chunga ti hi a phua ta ni zanlung ngai thlak zayon pindan chunga kalalpan atisen asemin chuti anga lung ngai chhum pui jing chuan kalal thlaphangin alo rum tir o nang ni Jerusalem te u akhongai in chan khai hria ula in na tin reng ati dam sak cheu alung ngai na haiderlul su Jerusalem kulpon lama chuanin zol nei thi danani lo anti ma se ente Calvary konglam so mi puijinga kalalpa kamu achang ni na thu hi kabang bo de rawa lukabung som pathung chang song thum pathuma hian alo injek chiange isuan Jerusalem amanga izia chuti lai tak chuan farisai then khat an lo kala anena chuakla hetata hi kalbote Herodan ti hlum che atumani anon ti a ani chuan an hena chu sihal chu heti hian vasil ro u ngai ro voin le naktu ka hian ram hoi te khanat chuakin na te po kati damanga ni thum ni a kazawang ati ti in engpo ni se voina ane naktu ka ane atuk le thlengin kan ti zel turani Jerusalem pon lama zol nei thi thei ani love o Jerusalem Jerusalem zol nei te thattu ine na tir telunga lo deng hlum tu arpuin anote athlannuaya op khom angin ifa te voing zat nge op khom katuma indu lo kha ngai te u in chu rausan anita ka hrila che u lalpa minga local chu fakin omro se inti ma lo chuan mi mule to lawang ati a aturna lam thu han soite vak po katum thran lawa mizo te hian Israel nam hi kan ngai sang boka Jerusalem ang bok hian kan lulul thokhat ve chu ni ina lang kati pathian thokhum pathian thu hi anunga thirai ti theya kan dai hriam ton engang ai poina hriama nun na le tharau ru tua le li thling phel rang khop hialin achun theya thinlunga ngai tua le tum te hi a hrengal the ani ti jek ang khan min chunglam thil pek donga la apho emo thu azia ke mo lemazia ke mo ni chuan thil ti theina mak tak anei tlat zela lairil hi afan big rai zelani zanria nu nung mangai johanan lali suwa tu soile athu soin azeti te bar khaine satzia hetiang hian kan hmuwa isuan chu tianga asoizo in aril ru in amang anga ti tak mevin ka hrila cheu injinga mi pakhatin mi man tirang ti in a hriat tirta a tin zirti te chuan ati bik an hrelawa ain en hloma tin zirti te jinga mi pakhat isuan amanga ya chu dokan sira isua ang chunga bokin a oma tin Simon Peteran chu mi hena chuan tu thu ber nge asoi mhril te tin azai zira tin ani chu om nanga ya oma isu om hengin alo thlepheya anena lalpa tu ber nge ni ati a chu thu chu tisa lo changin mangai johanan athil ton jingara phlak ber thin ti thong ber le mir bar khai ber pakhat aziak johana bung som pathum chang somni pakhat na tak mai hi Renaissance man anti mai Leonardo da Vinci sangkhat jali somnga pani atanga sangkhat janga som pakwa thinlunga tinung tu tharau thiang him chuan na ron thokin aron tinung ta a khovela lemjek ro pui berte jinga mi ni turin zanria nu nung ber lemjek hialo piang chok ta ani
zanria nu nung ber Dallas Super anti hian azirtir teril ruput mangkha an mel an chet ji a alantir thei awangin aro puyani tunlaya hian kan Mizorama Bible chiar chhuah ti te Bible zia chhuah ti te kanin ti muwa atha in aro puya alom ome Bible chiar chuak tamle ziak chuak tamapiang te hi tharau nun changsang bik tura kan ngai palang ti ero chu lo takani pathian thokhum thunung ani na tinung tu tharau thiang lim chang phasi lo hian awaki thuon theya chutiang lek kan ni si chuan darben thekri po kan tluk lo ti na ni ang Leonardo chuan helai pathian thu chang toite atang hian khovel ro lu masterpiece asiam chuak thei ani ngai hi keini kan no pantet atanga kan pathian thu riat zozait kha khoilama liam zo takmo kan beng le lama kan riat kha thinlung chung ril a thlen ma le kan ni tin nun atha zonga ti danglam tir thei tura ri ron arem ma in kan beng le lama achuak le ngalin atham ral zo ngal ta thin em ni le Leonardo da Vinci The Renaissance Man ama Leonardo hi midang dai angai na hria mipa nisi mipat mei chet konga mipa itlat ahun lai mi te ngai tu chua ngai lo thil tam tak lo ngai tu chuak tu tong trialin han soidon ta ila scientist mathematician engineer inventor anatomist painter sculptor architect botanist musician le writer ani atoi zongin The Renaissance Man ti mai tu angai to na zong sorbing thei athi nu kum zani atanga zathum nu lama mi te mu chua to lo ngai to chuak lok thei mi ani athil ti to lama atharau achan lai chuan jingwar trian khwan te vik atangin tlai lam thim mul unaw mel hai thim tak thleng thaka chole wain po in le emi lawa thil ti chi ani akut chuak pani Mona Lisa le Dallas Super awang ngot po hian nimina nen boina nen khwel om chung zong mingdai to lo tur an hrima he le china tung chawakal ringfa piang to zinga ani ang tluka talen nei tha le dong tha le mang tangkai thei an la piang ngai lo ani hanti ila dot kan soi ani ho lawang le zanria nu nung ber hi Italy ram Milan khopuya biak in pakhat Santa Maria delle Grazia choi pindan bangaziak adung fit somni pakwale awang fit som pangala yalian fresco mural painting ani kum sang khajali somko panga atanga sang khajali somko pariat inkara aziak tu thinlunga lemziak rau tho chang chawa ziak ani lali suana zirtir te Jerusalema kalhen ko droi akil puilaya azirtir som pani te hna azirtir tu berin emo amantir tu thu asoizo chi zirtir te chuan ati big an hrelawa ani nen hlom lai tak an feeling le emotion omdan le an mel manga alan dan tarlan na lemziak ani zanria nu nung ber lemziak veilamatang hian Bartolomeo le Alfai Papa Jacob ale Andrea te anni an melan dan le an taksa omdana mak anti zia le anril ru makti na an khazi alang chiang le Judas Iscariota Peter le Johanna te pathum hi lom khat devin anom ho le Judas Iscariota phei chu athil ti ruk tum lali suan apuan tak thut awanga phuzok angin alanga akuta hian tangka ip emoni ahuma isuan ahral na tum man tel na emo azirti ta zinga sumwong tu ani na ayentir ni mai theye Simon Petera thinram le poirang chu athin rim mel le to maya chemte alo hum man le reng to ani Getsemani huana isuan man don laya uithiam lal ber chia lo malka beng asa thlak tur entina po ani theye lal isua ang chunga mangai johana chu miril ru naulu tukti taka
lali suan thu deng khong zet mei a han pon thut chuan a bar khai lutuka a taksa a khong vek meya a thidang ta hi lani alaya isu a oma a veilama thoma Zebedai fapa Jacob ale Philip ate hlom khat devin anom thunga thoma chu athil hriat chuan atilunga in a beidong le maya Jacob athung chuan mak atil tuka atho atop don ta emati niom takin akut khing ni aphar hiala Philip athung chuan aril ru in inga tinge ti niom takin zo na chan nang hak lel takin mit khap lek lavin isu en kar meya Mathai le thadai le kanan mi Simon te pathum po an phok lekin Mathai le thadai te chuan an bul hnaiami Simon chu thilom zia ishedeu mial lo mo ti ni om taka an en lai ani Zanrian hunung ber lema hian number pathum amang hnem le a azir tir pathum lom khat deuh zelin om khom tira alem nung lama tukver pathum om tira anung lambang pathum langin aziak boka lal isua lem hi akiu le aban da dan le amel le aluvel hi thilkil thum nei triangle pian angin aziak boka ichuana lem ziak pumpui hi hanbel chiang ta ila alem ziak zinga lang thil engkim mei hian he lem ziak en tu mit chu lal isua mela tak min hruai lut chat mei hi ani lemziak thiam artist te hriat thiam zongin han soidon ta ila isualu atanga perspective line kaltlang hian kiltin thi dik tak main achun vek meni lemziak standard form kan zosa masa missionary zosa thara mizo pathian la siam te kha zf lal dai lawa khan asoi sel na sa hle a lk vom chuan zosap thara aron chanin Joseph thar hian ala siam te raim nei tir adu awangin grammar dan chu bo chengei me ma se grammar dan chu bo chengei ma se la hlut na hi grammar a ein hat ngai lawa grammar pia rama om borok phona thuri moi jam vel mihringin alo man fu thu a achantir ani a thu ti sa a achanna thlaraw rama thil thleng thule rimoi aron inlar chuak chu ani aron ti a zikpui pa thung chuan kongsa koksa la om mi lo en ton tur om mi lo ta mizo hlamin siam sak ani a mizo hla thu kha ul deuh ma se arilin aro pui hrim hrime aron ti ang khan dalas super hi tun kumzabi somni pakhat na mi te tan chuan a haule ang mai theya khati hun laya ke ni mizo te hi zong nge kan lani mei kan la nem mizo tlangwal friends ram kal ho kha longchunga ti tur nei lo lutuk zong anga an kut lei khan an chuan na long banga rong kha an kut tinin an hiat khok vek zunia khoya nge kanom ti po kan hriat ma kum edi sang kha zanga vela lemzia ka chuan aro puya presentation perspective le asymmetrical symmetry vela thil thar hlir zirlai thar hlir lemziak siam te tan art standard form anu chi ani ti swala nei Leonardo hi angai to na cholawa mangreng mi ti dan phung pa ngai aya thazok method and technique zong reng mi ani awangin e janrian hunung azia dan po hi fresco ti dan phung pa ngai plaster laro ma anon laia ziak tur kha ti dan technique thar zongin plaster ro to sa alem ziak siam dang lam theile effect thazok nei thei be sein geso le mastic te banga anoi ro vek nuwa chau tempara mangin lem aziak ta a he athil ti chin experiment hi alo fu chia lawa azia zo nu lok atangin alem ziak ake a alo phitran ta a kum somruk nuwa phei chuan a chedeu vek tamaya athom that na le siam that na an bei ring chungin original work tak phei chu tuna mu tur abar om to manglo ni tun lai thiam na sang mangin sang aja ko som sari pariat tu sang kha ja ko som ko pariat inkar kum som ni pakhat chung an siam that nu le nu in
sanga zakwa somkwa pakwa kumatang khan mipui en thein an phau chuak le ta ani a mi pakhat tan minute som panga bak en an phal to lo ni abe bom thunoi he lemziak ro pui takatang hian thunoi le abe bom tam tak oma chungzinga pulpit tlang lon pha an soifo pakhat chu he lemziak tuina isua lemata na aen ton mi pakhat a mel han en mai po a ril ru thiang him mel le sual mel lo tak le Judas Iscariota lemata na aen ton mi sual dum berle hi mi pakhat ani ti inan soifo thina pian sualin tlai luat anei lawa mi thatak thin po mi sual ber alo ni theizia te khin thu atan an soi chok ani hei hi ti mai ani a fek ani eti na ero om lo ni kan that phaem atira isua turna pastor chonan alak lungrun thu kan soya Christian labu number za somko pakwana o Calvary thingchunga chuan ti hlale Christian labu number zali somko pariat na lalpanam hangai terama buat sai chu ti hla te po hi ama phu alon ring maya durtlang lal em suaka kha lal isua torna khan arilru ane em boka apian tharna po ani a adam lai kha chuan an kauhrana Good Friday piangin thu an soizi ani athu soitu mitui tlabok angai thatu te mitui tlabok heng atuarna in karilru akhoya kan mitui te hial atlak na hian kan ni tin nuna thatna asenglut rengem chutiang lungai chhum puijing kara kalalpa thlapang rumri le alungai na chuan ka thin lungai to na te hi lalpa lom tlaka achanti rem tunlaya chuan lal isua torna lampang po hi kan rilru akhoite chiam lo ni in alanga mobile signal hi kan ngai poimo ber chuni ta berina langa ni mizo te hi chuan pathian thu hi no pante tatangin benga hriat na hi chuan kan threvek hloma keima unau jinga beram dum ber mai po hian pathian thu hi ka han hrenem to leileng khopa kadu a in ka hre tamma ma to jok ni te hian ka hria a mi pathian thu soipo hi kangai thadu tameu lo ni adik chuan ka pathian thu hriat sak ka vonsa sam number somthum pasari chang khatranga chang kwa te chau po hi zomila voi somsari let somsari wanam kaina thamatlingin karinga hriatam a in zom hi kalotum ta jok ani chu luru ong le karwal tlang tlo kher lawa wanam kaina kong chhun ni in kalo threta ani ni lo tak na chung thu chu a soilai mi puijinga nu pakhat alo au chuaka ipai na pum chu ani lo inu te nek po ati a ani ro chuan ani ma se pathian thu hria zom te hi mini lo ani zoke ati a luka bung som pakhat chang som ni pariat